Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong nangkisun. Karbi Anglong lapen di mahaso along ri angkang kontak krehini kangkir kipa ingsam jin pen kicun. KSA Inglong po asay hemalong pirang kia may kipa. Kardom Karbi Prime Time long peneli junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma jakhong ni phaing koira pho ani dipu nangsun si Bharatiya Janata Party asai hem ke kim kerang ji phan dipu Fort Myers dilaji longlong ikisom apitu dipu Fishery Department adung kikim kerang pontang Aquacentric Park kangpula pen Assam Hills Medical College and Research Institute alongta rong surihinia theng piaklim ke e alongta Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapang cheng pona beta phirang ke pen birta nang pale. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Kivangahut HD Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singhi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM MSC Saikam Saipuatum Lapen State BJP Akong Chunbang Phanindranath Sharma Atum Chetongdun Minister Dr. Sarma Pen Bharatiya Janata Party Office Aphan Long Egisom Pondet Peninia Pipen Lote Kikim Kirang Ponjia Phan Pangcheng Ponpo Lapen Non-Assam Hills Medical College and Research Institute along Kachuning Rialo Chokbom Lo Lasi Technical Anghoy Kali Anke Karbi Anglong Ariso Ijang Atuma Phansi Phansir Kep Kepi Ponji Pusi Assam Hills Medical College and Research Institute along One Mahatsop Amai Kepaman Pon along Ningjetikang. যে এই মেডিকেল কলেজৰ বাবে যি ইন্টাৰভিউ হ'ব ৰিটেন ইন্টাৰভিউ হ'ব সেই ৰিটেন ইন্টাৰভিউ আমি অসমৰ বেলেগ জায়গাত নাপাতো আমি ডিফুতে এইখিনি পাতাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই ৰিটেনত পাছ কৰাৰ পিছত যিসকলে অৰেল পৰীক্ষাত আহিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা আমি এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছো যে আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ স্থানীয় ভাষা জনা ব্যক্তিকহে আমি এই নিযুক্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিম আৰু সেই সূত্ৰৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে 80 বা 90 মই শতাংশ নকওঁ কিন্তু ভালে সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব কিন্তু কিছুমান পোষ্ট আছে যেনে ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ হয়তো আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ যদি তেনেকুৱা যুৱক যুৱতী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ যুৱক যুৱতীকো বাহিৰৰ মানে বেলেগ নহয় অসমৰ ভিতৰৰে যুৱক যুৱতীক আমি ল'ব লাগিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ নাৰ্ছৰ পোষ্টে 250 আছে এতিয়া 250 জনী ছোৱালী কাৰ্বি আলঙৰ হয়তো নাথাকিবও পাৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেতিয়া আমি বাহিৰৰ ছোৱালীও দুই এজনীয়ে ডেফিনেটলি সুযোগ পাব কাৰ্বি আংলঙৰ এটা আমি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছো কাৰ্বি আংলঙত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত মিডিয়েল কলেজৰ পঢ়া সুবিধা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক বাহিৰত লেকচাৰাৰ আছে প্ৰফেসৰ আছে ডিব্ৰুগড় মিডিয়েল কলেজ তেজপুৰ মিডিয়েল কলেজ যোৰহাট মিডিয়েল কলেজ আৰু শিলচৰ মিডিয়েল কলেজ আৰু গুৱাহাটী মিডিয়েল কলেজ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মানুহবিলাক যিবিলাক লেকচাৰাৰ প্ৰফেসৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু যিবিলাক বাহিৰত কৰা নাৰ্ছবিলাকক আমি সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিবিলাক বাহিৰত আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ সুবিধা পাব আৰু ইয়াত ইণ্টাৰভিউ কৰা হৈছে 4 গেট আৰু 3 গেট আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিন্দা কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী 80-90% ইয়াত সেই এপইণ্টমেণ্টটো পাব বুলি তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গতিকে সন্মানীয় ৰাইজসকল আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ডিপু মেডিকেল কলেজ আমি সোনকালে আমি উদ্বোধন কৰিম ang padanon ke wangji surihini rakrisir kep aningkan phaikonia chiklo ang bong malomsi Assam Hills Medical College and Research Institute Hospital ke ingpu ponpo la sopi Medical Council of India atum nang det apisi Medical College abang ke ingpu pin popusi mai along jai tekang আমি চেষ্টা কৰিছো অসমৰ গুটে মেডিকেল কলেজ বিলাকৰ চাৰিওফালে যাতে গছ গছনি থাকে মানুহে যাতে অক্সিজেন পায় শুদ্ধ অক্সিজেন পায় সেই কাৰণে আমি
কিছুদিন আগতে তিনচুকীয়া নলবাৰী লখিমপুৰ এই গোটেই মেডিকেল কলেজবিলাকত বৃক্ষৰোপণ কৰিছিলোঁ ডিফুত আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি আমি সকলোৱে আহি ডিফুতো বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অহা 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি ডিফু মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেল ছেকশ্যনৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আৰু সেইবাবে নিৰ্মাণৰো অলপ খতিয়ান লৈ যোৱাৰ আজি মই চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াতে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যিটো যৌথ প্ৰচেষ্টা তাৰ উদ্যোগত ডিফুত আমি এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বনাম প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ চলি আছে লেণ্ড এলটমেণ্ট আমাৰ হৈছে আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যে নৱেম্বৰ মানৰ পৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱাত আমি টাৰ্গেট আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিবিলাক এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ডিফুৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তিৰ প্ৰথমটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তাততো সকলোৱে যোগদান কৰিব ৰিটেনৰ পিছত যেতিয়া অৰেল হ'ব অৰেল হওঁতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ থলুৱা ভাষা কাৰ্বি ভাষা জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা যুৱক যুৱতীক আমি গুৰুত্ব দিম 100%টো নোৱাৰোঁ কাৰণ মেৰিটত থাকে কিন্তু মেক্সিমাম কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল ভাষা জানা ব্যক্তিয়ে যাতে ইয়াত চাকৰি পায় কাৰণ পেচেণ্টৰ লগত কথা পাতিব লাগিব লেংগুৱেজ নাজানিলেতো নহ'ব তেনেকুৱা আমি কৰিম আৰু এডভাৰটাইজবিলাকত সেইকাৰণে আমি লিখিয়ে দিছোঁ যে ইউথ অৰ কেণ্ডিডেটছ যিসকলে লোকেল লেংগুৱেজ জানে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজটোতে লিখি দিছোঁ প্ৰায় 50,000 যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিছে আগষ্ট মাহত পৰীক্ষা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰও আমি ডিফুট কৰিম বেলেগ জেগাত কেন্দ্ৰ নকৰোঁ CPIML HSDC KSA Pencenglok Songkrit Trok Atum Celang si Karbi Anglong Lapendi Mahaswa Long Riangkang Jakong Nipai Inkoira Po ani Articles 244 A Aparman Kontak Krihini Kangkir ki Pathang Soluk Sodak Avipin Pen Ingsam Jin Pen Kangkir ki Chuna Birta Kat News Sayamalong Birta Nang Pale CPIML HSDC KSA Pencenglok Songkrit Trok Asong Atum Pen Jakong Nipai Inkoira Po ani Articles 244 A Aparman Karbi Anglong Lapendi Mahaswa Angkang Kontak Krihini Kangkir ki Pa Jakong Nipai Inkoira Po da Porpaisil Kep Raminit Inkoi Apor Malom Dipu Municipal Board Pen Dipu Ahi Tialong Kulat ahem pu tumapan kulat pacing pu toilo lapen kulat ahem pu tum tamalom so por an ingpu si api ingkir thu et asong si theklong kontak krihini an Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau angkang kangkir ke paprek jam ahawar pen birta nang kilia tengke kangkir isek soluk sodak lapuson ave ingsam jin pen hichi kulat anta ingkir dun et pusi birta longdur Assam Finance Minister Lapen Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Jakong Nipai Inkoira Po Ani Dipu Nang Kisunahut KSA Inglong Po Atum Ke Hangdun Ateng Pen Minister Alam Klar Mesen Pen Kachichak Tekang Aputhak KSA Asahya Malong Pirangkia Mai Kepadopon Along Pachini KSA Ahin Pen Assam Finance Minister Lapen Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Apan Arboretum Conference Hall along Assam Hills Medical College along Boreng Avarsai Phaner Cap ST Hills Atum Long Dunangji Assam Hills Medical College Amen Samson Singh Ingti Medical College Pusi Irnangji Online salary lapen tet alam the aputhak kaching kidun alam klara puthak KSA atum pen phirangki atumapan than pachini KSA Inglong Pok ke hangdun ateng pen lam klar mesen pen minister chichak tekang bonta la so teng pen papleng pretet polote aja chitak klem nang kok ko pusi pachini I have sai hamon tum that press conference si kibi dulo thema pini to dap Arnitili Bajikri se ponel tum Dipu Arboretum jitu conference hall onel tum isi special discussion dolo hala that Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong CM Kuliran Hang lapen Karbi Anglong Toidun Sungrong Hang Minister lapen ke ada education EM coursing ropi same dolo lapen ke netum KSA along jitu leaders tum name hadat dolo pasi solong nitum keceng si bang halat nitum Karbi Anglong arat hoi nitum ningang sam kichuru bang dolo je Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong apana matha pendak isi Hills Medical College isi nangkang pu dolo asi haso nang das alang nitum nanga chinghon mane nanga matha jongsi 100% pa fulfill ji bulung te alang jitu dak nanga cha itu dak local tumhan jitu 80% youth tumhan bang ke dak reservation dopu phala bang non bang fulfill ponampo যদি ফুলফিল হন পেতে লোক বুতাং dak
do employment problem mangke solve feder pola bang alang tum jitu nang ma tha tame nang chi hon tame wine alam si man lo nang na first alam si ni tum bang ki demand dum dolo so 80% reservation na putha lapen ke la solong jitu Assam Hills Medical College kusinoni tum amen do ko asila solong puthot amen la thusi Samson sing ti dipu medical college ko sini year 9 pusini tu ki demand dolo lapen ke la so ni kiching wai long kapre appoint samme dak include lo lapen non jitu Karbi long jitu non kisuli ji ke bori bom jitu online salary hasu putha samme itu ki demand bang dolo online salary dos tamme adak full authorized Karbi long autonomous council ke do un jitu system long masih donai pusini tu demand dundo lapen ke tu thulang itu lo dak pini special tet itu jitu ningkan thom pri plan jitu Karbi long jitu introduction nai kori haso special tet pini 100% jitu execution kari dia jok dak jitu langsung tet examination Karbi long la pe execution tet examination ke face na ke jitu ma akisung bang dang tu ko kasi haso special tet stame non pura 100% jitu execution kali dia lo kasi haso execution puri ji bulong de Karbi long autonomous council tu amna autonomy aja kong char jaksi dak amasi examination pati nang po dak amasi jitu paper cutting tame donang po dak amasi kato be system nang se dak amasi Assam government tame Karbi autonomous council kon empower na po teba tet bang netum opos pe apram opos pe tame dak special tet bang amen tot kale dani dak Karbi autonomous council pasila sobaso empowerment bang do nai pusini demand lo lapen last point bang lalo jitu third and fourth grade MOU along the dolo lapen dak akapre 6 dolo power lock tamila dak dolo asi halak so akidu asum thataksi Karbi autonomous council sum la soja kong bang puthot jihar jak thura aso third and fourth grade aso appointment osame aprang open Karbi autonomous council jihar jak ponong nai lapan ke jihar jak unai pusini tumbang ke la so di bandang paturo lapen bai kapre kecimai kadiman no osame ji fruitful pusini tum kayam no lapen ke bang jiar ni la so athe bang Karbi long arat tum chulong pu pusini tumbang ning the dambang dolo asi tanem अच्छा no namar bang ke nilitum pura positively si mathalo athema la solong asok chingbai lo mangke nilitum ke se leader je kali Karbi long pe che toy dum nilitum sumrongang tami minister tami dolo CM tami dolo Karbi long pen jitu ke texter EM crossing no tami dolo okol on non only ei monto bisu soma dolo hatu ka bu yang bong chingbai si la so alam the kiri pon long lo si nitu mano mage positively si mathan jo si positively alam tum ke chaga tem ban kale dat pulo tante mo phi apor bang ke nilitum tame akapre itu atwar tane matha ponang ko non malom so apora phan bir ta moington pe eksana Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Sea Monjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family.
For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputhot birta along Wangtulo. Khatkati police station ki parlo angkang khatkati bongrumarong adungalong kido arnavi alang factory along kaselam star alang abong alu along puthot aketer ahormu kilong ponthua birta non hechong phirang kepen kat news sa hemalong birta nang pale. Kidamtang Chiklojon Blipho aprang arnavi alang abong alu along thermocor achet kilong lokpen ajok puri dudlo laso PSYJ asong atumpen laso puthak pinangan chisonglo laso pi arnavi alang abang ke selam dedetsi laso ala star pu amen irthulo non aso star alang abong along ta puthot aketer ahormu kilong tualam klanglilo ahok pet alam abang ke laso arnavi alar star alang factory along ke sai ki claim amachi meme ki claim kidap ingtir the lasi non pinangan na tumlam kaning jepon ke laso alang a factory matsi inghap check nang popusi ning jeprai non malom akai ke munit atum rong supila pen hitikulat along damlote anutin abang puta lang abang ke chonam rinti athe lang kya kenang sot pinak lasi pinangan atum ke bong alang aponsi lang lepin pen ingpu pen jun det lapuson sike ong lasi lason ahut men aketer ahormu jun ponlong det polote laso munit apran memedet tan ong te apran anta damjui tahai sida hala pulang kaselam atum ke tangka sikar ia jok lahai kilang apor ave lasi lapuson apatai ke ong kacuklem atum aphan trading license amatsi ingthan pet nang jilapen adai ki dobang pu aphan chelonjot ingsai sikemeji putarat atum ningjerinti lahaya puthak food and civil supply lapen bukajan SDO civil atum adimalong pale dampen langtar lip sikemeji laso alang jasemet karbiang long lapen nagaland arara phan sikipajun aniwang ta cartoon suri ICC an pale puta chinidun Dipu rong supia long kido Trinity Hill Society NGO arta ningkan ke thom ke pleng jakhong ni phaing koira player ni Dhansri Hawar Gorkha rong along kido Mission Concern Children Home along kido ausumatum pen mahang ke thek aning katalon pona birta kat news sa hemalong birta nang pale Mission Concern Children Home laki isi hostel made asrama son ladak specialist adoption agency child care institute child marriage lapen orphan atumapan kelang adim lasto hostel along kadoka webang inkoida troxy inkoida nerkep atumdo kiduk det ke boy det ausumar jangreng lapen kompani atum thi iler pen kache thondam ausumar tumapan akijoy pen kepado lapen kelana adim
ladak kaduk kavia phanta kachar le warsai pipon non la so hem along kidoang bong pen bang pliatum class 10 ang deng chipon dun si bang thomatuma phan ke difu government college along si pachali bom inura phan ke dhansari higher secondary school along si pachali dun bom lo lapen akaprek bihek amu maratuma phanta dhansari higher secondary school along si pachali dun rinti labang so hostel lake kidam tang suri hini raner ke pensi pinanso dipak pradhan lapen ambika thapa pradhan atum pensi langpon bom pen suri hini rakrit roxy aningkan government atum along amen chithap tunsi non ke government atum pen asap subet our side pipon lo pusi mcch amephi ambika thapa pradhan pen phirang ke pen karjo kun pachini lapua nat kadoka ve asuma tumapan copy book pen pencil la pen choi pen pen danglo akaprek aharmu ths amahang ke thek ani pachetonsi ron ponlo THS amahang ke thek ahin setame osumara tumapan panongsi MCCH amai phila pen THS amai pura jestimung atum arideng pen ingthan ponsi kadoka via tumapanta ronsi ning parong chipirinti THS ahin pen MCCH amai phia phan panong piponsi lapuson aning ke me pen osumara tumapan apia po ateng kelana kalor lo thek apot ki hok alo chidame pajirpon la pen MCCH along kido osumara tum penta Jumesen alun kan pen kirupa jirdun. Karbi prime time ang gelapon skang ton pekla do me thakne kurwang tu.